ri vha ḓisela mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga. We will ensure that the allegations made around corruption in the upper echelons of South Africa Police Service will be fully ventilated. President Cyril Ramaphosa vopindula mbudziso phalamendeni namusi. Lihoro la EFF lukunda khethoni ndovololwa fhala Sekgeo vunḓuni la Limpopo. Ri kono ṋetshedza mafhungo nga nyambo dzoṱhe dzine dzavha dza tshiofisi fhano a shangoni ḽa Afrika Tshipembe. Ino khasho ya mafhungo I pembelela u fhedza miṅwaha ya 75 I tshi khou hasha. The backline is more direct and more physical in the wider channel of the breakdown and the tackle. Masina kha zwa mitambo ri lavhelesa thimu ya lushaka ya dzi Springboks. Vezwi sa ṱangani ndi dzi thavha tshifhiwa ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa madekwana ano ngeyo hayani nanga dzina ndi pfi Ndede wa Ramshwana. Ndi zwa vhukuma Ndede dzi sa ṱangani ndi dzi thavha na musi ro dovha hafhu ra ṱangana nṋe masina ndi pfi Tshifhiwa Doyoyo na musi Teli ito vha ḓivha zwakale musi ri tshi khou dovha hafhu ra vha ḓisela mafhungo ngeno ro vha ḓisela one tshifhingani tsho fhelaho vhunga ro vha thoma na ane ya mafhungo kha televishini. President Cyril Ramaphosa vha khou dovhola zwine vha ri khomishini yo vhumbiwaho u itela u sedzulusa mavharivhari a zwiito zwa vhuaḓa kha vhaṅwe vhahulwane vha mapholisa I tea u tevhedza maitele one o vhewaho a u sa dzhia sia. Zwi tshe zwo ralo vho Mqunu vho tou ṋewa maḓuvha a u awela musi hu tshi khou itwa tsedzuluso musi vho Mqunu vha tshi khou sasaladziwa malugana na zwine ha pfi vha khou dzhenelela lwa polotiki nga mukhomishinari wa mapholisa vunḓuni la KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi. The procedural fairness to transparency, we will ensure that the allegations made around corruption in the upper echelons of South Africa Police Service will be fully ventilated in the Commission of Inquiry process. We agree with Honorable Zibi that we cannot squander the enduring belief of South Africans in our democracy and that this same democracy must deliver accountability. The huge racial disparities we see in access to wealth and opportunities in our country were the consequence of the aid that was provided by the state to white people. Now you say, and I forgot your speech because you say it in Afrikaans, you say, ons het dit self gedoen. No, it's not true. White people are where they are because the state helped them. And that is what Carnegie said. They set up the institutions. I find it quite disturbing when someone distorts history, because you cannot distort the history that we had. Now, this is an important discussion, and I welcome the Freedom Fund's willingness to engage in it. Because for us as Black people, it's a very painful history. And you cannot come and stand here and say, nee, ons het dit self gedoen. We were never helped by anyone. The state, through its laws and institutions, did put you all in a much better position. We are building partnerships in other areas as well. Last year, the total value of new projects announced by both the public and the private sectors amounted to 454 billion rand, the largest fixed investment in infrastructure in South Africa since 2021. Vhakhoro tshitumbo ya lihoro la ANC vha khou ḓodzeula nga ha tshiimo tsha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU vhegeni dzine dza khou ḓa. Vhushaka vhukati ha lihoro la ANC khathihi na lihoro la Democratic Alliance ho no thoma u ṱamara.
Vha ḽihoro ḽa DA vho hana u phatsisa migaganyagwama ya mihasho ine ya tshimbidziwa nga dziminista dza ḽihoro ḽa ANC vhane vha khou ṱumanyiwa na zwiito zwa vhuyaḓa u tou fana na minista wa zwa madzulele a vhathu Vho Thembi Simelane khathihi na minista wa muhasho wa pfunzo dza nṱha Dokotela Vho Nobuhle Nkabane. Vha ḽihoro ḽa ANC vho fhirisela phanḓa muṱangano wa khoro tshitumbe wa u rera nga tshiimo tsha khoro khulwane ya lushaka na u sengulusa zwiṅwe hafu kha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro vhushaka havho na SACP khathihi na tshiimo tsha zwa ikonomi. Miṅwe miraḓo ya khoro tshitumbe vha khou bya uri ḽihoro ḽa DA ḽi bviswe kha muvhuso uyu wa GNU. Izwi zwi khou tevhela zwine vha ri vha ḽihoro ḽa DA vha dzulela u vha muvhangisi kha muvhuso wa GNU. National Executive Committee of the ANC, the National Working Committee yesterday resolved that it should be postponed to a later stage to do thorough political work on a whole range of issues. President Cyril Ramaphosa asikalekale vha tshi khou ḓi tou bva u amba uri ḽihoro ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽine ḽa pfha ḽi si tsha takalela u vha kha muvhuso uyu wa vhuthihi ha mbumbano ya mahoro kana GNU mahoti o vulea. Any party that does not act in accordance with what we set up in the statement of intent and what the people of South Africa expected will need to decide on its own whether it wants to continue participating, and various parties in our parliament, and we've got about 18, at times expressed the view that they would like to participate. Musi khoro tshitumbe ya ANC i tshi ḓo dzula hafu vhegeni dzi si gathi dzi ḓaho ḽine ḽa ḓo rereswa nga haḽo ndi vhuimo ha DA kha GNU. Musi vha DA vha tshi khou swaswara fhungo ḽa u ṱoḓa u swikisa ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo kha presidennde hu si kale. Vha ḽihoro ḽa African National Congress vunduni ḽa Limpopo vha ri vho vha vha songo lavhelela uri ḽihoro ḽa SACP ḽi ḓo shela mulenzhe khethoni kati dza mulovha kha Ward 13 ngei Seshego nnḓa ha Polokwane. Zwi tshe zwo ralo ḽihoro ḽa SACP ḽo fhedza ḽo tou wana votu dza fusumbe fhedzi khethoni idzo. Vha ḽihoro ḽa ANC vha khou amba uri u dzhenelela ha ḽihoro ḽa SACP khethoni idzo a zwo ngo vha na masiandaitwa mahulwane kha mashumele avho. Khetho dza Ward 13 fhaḽa Seshego dzo sia madzangano a re na vhuledzani a tshi khou imedzana kha khetho idzi u itela vhuimo ha mukhantselara. Khetho ndovholwa dzo dzhenelwa nga ḽihoro ḽa ANC, SACP, EFF, Labour Party na All Citizens Party. ANC ḽo kundwa khethoni idzo nga ḽihoro ḽa EFF ḽi ḽa wana phesenthe dza 57. ANC ḽo tevhela nga votu dza nṱha phesenthe dza 40. So no ri mangadzesa sa khorombusi ya vundu ya Limpopo ndi uri tsheo ya khoro khulwane yavho iri vha ḓo thoma u dzhenelela dzikhetho nga 2026. Zwono ri mangadza ndi uri Shanduja vho thoma zwino nga 2025. Va SACP va ri a vha khou imedzana na ḽihoro ḽa ANC vha ri vha khou ṱoḓa u ḓiimisa sa ḽihoro. We were contesting for state power. Our mission was to make a mark in the political arena of this country, and we believe we have made a mark. Musaukanyi wa politiki vha ri u imedzana ha madzangano a re kha vhuledzani zwi ḓo vhaisa ayo madzangano khethoni. They also need to have finances to run their campaigns. It's not going to be easy. Like yesterday, they did not perform well at the Seshego by-election. Vhadzulapo vha Ward 13 vho bvisa vhupfhiwa havho. I'm too happy. So, as we know, the councillor used to be our councillor before. We know he's a hard-working person. That one we are sure for whatever we need, we are going to get. Ke kwa ke thabile kudu gore re winne mo Hot 13 hot ya bosiaisi Julius Malema. E shire ke kwa re nyamile kudu ka rena ba mokgatlo wa batha re jelwe. EFF winne mara ona ntaba njeza sai ngwana bo rena le yena. Ndilo vili musi ḽihoro ḽa SACP vha tshi imedzana na ḽihoro ḽa ANC kha khetho ndovhololwa.
Mathina zwa zwino ri livha kha nyambedzano ye ravha nayo namusi na mudzulatshidulo wa bodo ya SABC Vho Khathutshelo Ramukumba hune vha khou eḓiselwa nga tshigwado yoyo. Ri khou takala namusi musi SABC tshi khou pembelela u fhedza miṅwaha ya 75 ya khasho ya mafhungo. Vha nga ri mini kha lwendo lonolu? No, ndi vhuṱambo ha ndeme nga maanḓa vhunoni ngauri tshumelo ya mafhungo I ita uri lushaka lu kone u ḓivha uri hu khou itea mini shangoni ḽavho zwine zwa vha zwavhuḓi na zwine zwa vha zwavhuḓi uri vha kone u ḓivha uri vha dzhenelelisa hani kha mvelaphanḓa ya shango ḽavho. Ndi nga maanḓa ri tshi nga to lavhelesa tshumelo heinoni ine riṋe sa SABC ra ṋetshedza tshiṅwe tshine tsha ita uri I vhe ya ndeme nga maanḓa ndi ya uri ndi tsha uri ri kone u ṋetshedza mafhungo nga nyambo dzoṱhe dzine dzavha dza tshiofisi fhano shangoni ḽashu ḽa Afrika Tshipembe zwine zwa amba uri nga kha SABC ri a kona u ita uri muthu muṅwe na muṅwe zwi sina ndavha uri u khou ḓiwana a ngafhi kha ḽa Afrika Tshipembe kana luambo lwawe ndi lufhio kana tshiimo tshawe lushakani ndi tshifhio u a kona u wana tshumelo heinoni ya mafhungo ra kona u ḓivha uri hu khou itea mini shangoni. Kha musi ri lavhelese vhunzhi ha vhupfiwa vhaṱaleli vhashu ri tshi vha thetshelesa vhavha vha tshi kha ḓi vhona uri hu tonga luambo lwashu a lu khou tou vha nga u tou ralo a lu tou vhonalesa. Vha nga ri mini kana hu na nzudzanyo na dzine SABC ya khou dzi dzudzanya kha musi sa mvelaphanḓa uri hu nga itea mini uri hedzi dzinyambo dzi ḓivha hone kha khasho ya mafhungo kha zwirathisi zwo fhambananaho? Ndi mbudziso ya ndeme nga maanḓa ndi na u dzulela u dzula ndi tshi vhudza vhashumisani na nṋe uri kha hetshinoni tshikhala tshe nda ṋetshedziwa tsha uri ndi kho rangele phanḓa bodo ya SABC tshiṅwe tsha tshithu tshe nda tama u zwi swikelela nga murahu musi ndi sathu swika magumoni a heinoni thebele ndavha khayo ndi u ita uri nyambo tharu dzi kone u vhonala dzi tshi khou bvelela dzi tshi khou wana tshifhinga tsho fanelaho kha television. Hedzinoni nyambo tharu ndi Tshivenḓa, ndi Xitsonga na Tshiswati na Tshindevhele nda ndi khou hagwa Tshindevhele. Hedzinoni nyambo ndi vhona uri ri na mushumo munzhi sa SABC wo ita uri dzi kone u wana tshifhinga tsho fanelaho nga nḓila ine vhathu vhane vha dzi amba vha ḓo pfa uri SABC I khou vha ṱhogomela. Ri lavhelese dzi khaedu dzine dza vha hone kha musi kha sia ḽa masheleni kha khasho na uri ndi zwifhio zwine vha nga ṱalutshedza vhaṱaleli ngeyo hayani uri vha ḓisa phanḓa na u fulufhela heyi khasho naho hu na zwina na zwiḽa zwine ra ṱangana nazwo fhedzi khasho I khou ya vhathuni. Zwine wanga zwi amba ndi zwa uri musi ri tshi lavhelesa kulangulele ka tshiimiswa tshinoni tsha SABC u bva tsha riṋe ra swika fhano hu na mvelaphanḓa nnzhi nga maanḓa vha ḓo zwi humbula uri ṅwani wa mahoḽa hetshinoni tshiimiswa tsho kona u swikelela tsha kona u wana unqualified audit u bva kha auditor general ra u tou thoma kha miṅwaha ya 14 ra dovha hafhu ra kona u bvela phanḓa kana ra bvisa mvelaphanḓa ya u swikelela zwipikwa zwashu zwa ṅwaha nga ṅwaha kana zwo rari ndi annual performance plan ro aluwa nga 20% u bva kha ra vha ro swikelela kha ṅwaha wa murahu. So hezwino ndi khou zwi ambela uri hu na mvelaphanḓa ine ya vha hone fhedzi khaedu khulwanesa ine ra vha khayo rine ra vha nayo ndi ya masheleni. Vha ḓo zwi humbula uri riṋe ri tshi swika hafhanoni miṅwahani mivhili yo fhiraho heinoni khasho yo vha yo ita ndozwo ya 1.2 billion kha ṅwaha washu wo thoma ro kona u fhungudza la ndozwo ya vha 188 million na kha ṅwaha wa ṋaṅwaha ri khou lavhelela uri I ḓo vha I huṅwe tsini na henefho. Ndi zwifhio zwine vha nga sumbedzisa uri I kha ḓi ḓo maanḓafhala I tshi ya phanḓa I tshi khou isa khasho I fulufhedzeaho nahone I sa dzhisia zwihulwane kha mafhungo? Zwine wanga zwi amba ndi zwa uri ni riṋe sa bodo heinoni ri dzhiela nṱha u ḓiimisa ha mafhungo fhano SABC. Hezwino ri tshi khou zwi itela uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu nga ngeni nnḓa a tshi pfa tshi tshi khou ambiwa kha mafhungo a SABC a kone u vha na fulufhelo la uri ndi zwa vhukuma na hune ra vha ri tshi khou tsivhudza lushaka vha kone u vha na fulufhelo uri heinoni tsivhudzo I khou itelwa u thusa lushaka hu si uri I khou itelwa uri muṅwe muthu a kone u bveledza mihumbulo yawe ine ya fusha ene muṅwe. So nga ralo ri ḓitika nga SABC Charter ine ya amba nga ha u ḓiimisa ha tshumelo ya mafhungo ra dovha hafhu ra ḓitika nga editorial policy ya SABC ine ya khwaṱhisedza uri vhoramafhungo vheini vhaṋe sa vhoramafhungo ndi vheini vhane na tea u dzhia tsheo ya uri ndi afhio mafhungo ane a tea u ya muyani nga tshifhingaḓe no lavhelesa uri zwi thusa hani lushaka. Ri khou livhuwa vhukuma matsina nyambedzano vha ndi tshi khou amba na mudzula tshidulo wa bodo ya SABC ndi Vho Khathutshelo Ramukumba.
Matsina vha songo ṱutshela kule ri khou vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a ṋamusi ri tshi pembelela miṅwaha ya 75 ya khasho ya mafhungo. Zwa zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṅwe vha vhashumisani na riṋe fhano kha mafhungo a Tshivenḓa zwi tshi kwama u thomiwa ha mafhungo ano kha theḽevishini nga ṅwaha wa 2003. Mafhungo a u tou thoma a Tshivenḓa uya muyani kha theḽevishini nga ḓuvha ḽa vhusumbe ḽa ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha wa 2003 ndi ḓuvha ḽine ndi nga si vhuye nda vuwa ndo ḽi hangwa ngauri ndi tshifhinga tshe nda vha ndo tshi lindela vhukuma. Ndo tshi lindela ngauri vahashi vha hone vhavhali vha mafhungo ndi vhathu vhe nṋe na vho vha na ḓivha zwakale khulwane vhukuma ro shumisana he ra thoma hone ri ngei University ya Venḓa nga ṅwaha wa 2003 kana 2003 musi mafhungo a Tshivenḓa a tshi thoma ndo vha ndi kha ṅwaha vhuvhili ndi tshi khou gudela zwa u vha ramafhungo. Ro ri tshi vhona khunguwedzo kha gurannḓa sa izwi ro vha ri vhatshudeni ri tshi ṱuṱuwedziwa uri dzulele u vhala dzi gurannḓa tsha vha tshimangadzo tshihulwane nga maanḓa uri luambo lwa Tshivenḓa lwo swika kha theḽevishini zwi amba uri na riṋe vha ri khou ḓo kona vho vhudzavho vhathu vha lushaka lwashu mafhungo nga luambo lwavho lune vha lu ḓivha nahone lu pfesesa khwine. Nda pfha ngoho zwo nṱuṱuwedza nga maanḓa no ita uri ndi vhe na dzangalelo ḽihulu ḽo ri hafha ndo dzhia buḓo ḽone. Nga ṅwaha wa 2003 musi mafhungo a tshi thoma ndo vha ndi kha ḓivha muṱuku ndi kha murole wa vhuraru mara fhedzi nda pfa ndi tshi khou funa na u ḓivhudza uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi khou nyaga uri ndi swike hafho zwa zwino khezwiha ndi zwavhuḓi ndi fhano. Nga ṅwaha wa 2013 musi na nne ndi tshi tholiwa u vha muṅwe wa vhathu vho no shuma kha SABC 2 mafhungo u tshi khou tou wana u tshi khou shuma na vhathu we vha tshi tou vhona kha theḽevishini wa wana u tshi ḓikukumusa na u nyanyula zwi tshi u nyanyula fhedzi zwa sa fhelele hafho zwa fhelela kha uri u nga guda zwiṅwe na iwe u tou fana na vhenevho mazhaka nḓila. Nga ṅwaha 2003 SABC yo ḓo thoma na khasho ya mafhungo a Tshivenḓa he zwenezwo wa mbo ḓi namba wa vha muloro wanga wo ḓi wana ndi khou shuma kha khasho ya mafhungo ya SABC. Nga ṅwaha 2005 muloro honoyo wa mbo ḓi wedza musi ndi tshi bva kha muhasho wa zwa mutakalo nda livha khashoni ya SABC. Nṋe ndo thoma u shuma fhaḽa kha khasho ya SABC Radio News nda bva kha Radio News nda huliswa nda ya kha Television News sa TV News editor ono uri miṅwani yo thomani ndo ḓa nda vha mubveledzi wa mafhungo a Tshivenḓa kha 1730 kha SABC 2 ndi khou dzhenelela kha u fhululedza SABC happy 75th birthday na zwa uri SABC kha bveledze i tshi ya phanḓa nga u hulisa luambo lwa Tshivenḓa. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17.84 cents, bondo ndi 23.90 cents, euro ndi 20.67 cents, ngeno pula i 1.22 cents. Mikovhe fhala JC i khou vhonala nṱha. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $3,333, platinum ndi $1,426, ngeno oili i songo kunakiswaho i $68.82 nga fagi. Kha zwa mitambo, mutamba murahu wa thimu ya lushaka ya rugby ya Springbok aphelele fasi uri u wana ṱhuṱhuwedzo nga tshiimo tsha vhuḓi ngomu thimuni ya lushaka khathihi na u takadzwa nga u tambela luvhanḓeni lwa Mbombela fhaḽa Mpumalanga. Masina uyu mutamba murahu u ḓo tamba mutambo wawe wa vhufumi-mbili thimuni iyi ya lushaka ya dzi Boks musi vha tshi tamba na Georgia luvhanḓeni lonolo lwa Mbombela Mbamatshelo nga Mugivhela. Timu ya Springboks kati na ndugiselo oni ḓo livhana na timu ya Georgia ine ya vha na vhuhale vhukuma vhone musi tshithasela ya tou ya kha mukhaedu thwi i sa ṱungunudzi zwo ralo fasi uri sa timu ya lushaka vho lugela zwiṅwe na zwiṅwe.
Their back line is more direct and more physical in the wider channels of the breakdown and the tackle and every aspect of the game. They'll try to be physical, but I also feel like they're a team that likes to play around with the ball and a team that is expensive. Zora Rofasi otaisa zori uvana vagurisi vane vatendera vatambi vachibvisa vukoni havo ndi zvone mutheo wa kutambere. The intent that you have and everything will show if we're determined to do it. So if you failed, doesn't mean that you didn't want to do it, but your intent into doing it is the most important thing. And then I think from there I just took it up a notch and just being able to have that determination. Ora ufesera timu ya Springboks ichitamba fala rwandeni rwa Mbombela ndi musi ichitupa chipuka cha rugby championship roto toma kamingwa mitano. Zora Rofasi na Peter Staff du Toit vodokora try musi vachikombana na timu ya Rushaka ya Argentina. Playing for the Springboks at any field is quite great, but I think a lot of people here in Mbombela hold a special heart to me. I think the crowd here is crazy, and I think just the passion that they have for the rugby, is unbelievable. Timu ya Springboks vakorabira gundo la vuraru ka Georgia une yadotuva lwa vuraru musi mashangwa ya maviri achikotangana. Ndede ndima yovulera namusi matsina batalili vazwidiva uri na wanetshela mafhungo a fhelufhela tshifhinga matsina mafhungo a Tshivenḓa a ḓovha hone na matshelo ri tshi khou bvela phanḓa na u pembelela u fhedza miṅwaha ya khasho ya mafhungo ya 75. Ro vuledza ndi zwone ndi akhula vho ḓiphina nga u vha na riṋe namusi i ṱeli vha tshi gegulusi na vhaḓulu mafhungo ḽi a pfa uno sina Ndi matekwana karimbuti lavesa nyimolo ya mucho ya matekwana anamusi matekwana ano kubonera rutsingo lomroto korula ruchikoswenda rukodera ngeno shangoni masende ito ndi busuto sikati hunanga kati pera busuto kotoba hapo habona roko perekezo ngami muya ine ko butsura ngabo har kotoba hapo rabona busuto kotoba hapo babiko na pala penera shango ya bupatuba karimbuti lavesa machero hone lido chalo manga chibombe yote nyimolo ya mucho ya machero kotoba hapo ya somba aiwa kailaila mimuya yo de amanda ko muso general ngako mshangoni aiwa kobona odzika atina mimuya na kotoba hapo ya bikotoba hapo rabona aiwa una khonadzo ya mvura inenga kadina pala vunza pala KwaZulu Natal tingazo richikoba tsibudzo rumatekwana anamusi khabara bele aiwa mimuyena ko butsura ngabo hari ni ila ine the answer hosia huna magabero asina bukono muzijenela ngomshango na hone aiwa kobona ila tsibudzo hapo ya pepo inenga kadiba hone matekwana namusi kutoba hapo ra tsibudzo funa machero lichicha kartobe hapo rabele mimuyena to kuba kopera panda ichiko butsura hapo ya doba hapo ya sia huna magabero karimbo dilimona revese temperature za matekwana anamusi roda thoma ngavundo lasho ngeno Gauteng mna roko bikera hone mucho wa buria wa phepho ngeno drobona Johannesburg atsena pala Pretoria sifasi kukuma zi temperature pala drobona pala Springs atsena pala Brockhampton kare moditsa hayani re labeletse vundo lasho la Limpopo thome pala Musina una hona roko bona aiwa temperature za bude bukuma samsi da konya za shika pala ka 26 atsena apulukwa ni 23 mukopane na hone 26 beka sport na hone kodabela mucho wa phepho matikwa na musi atsena kiyani zida konya zi temperature za shika pala ka 27 Mpumalanga hone na hone roko bona aiwa ndi mucho wa phepho pala Emelo na pala Carolina sangu na pala Mashishi skukuza hone temperatures za konya za shika pala ka 28 kare modia pala vunda KwaZulu Natal yera bona hone konya ya mashota sikati ananga kadipera matikwa na musi pezi ya temperatures za bude bukuma pezi ya kokstart uko rotora bukuma matikwa na musi kare modia vunda na Eastern Cape na hone rakobona mucho wa phepho ambarela pala Wilmore atsena pala Nquba maletso ayina hone aiwa ndi phepho mthatha pala Conse na pala East London aiwa na pala Makhanda rakobona umucho wa buriyo no kubikwa matikwa na ano vunda na Western Cape na hone rakobona phepho kele ambarela bukuma pala Linesburg Beaufort West na pala George musirichia nalo risha pala debula ka parundo rakobona pala drobona Uppington Kuruman na pala Calvinia atina Sutherland uko rotora bukuma matikwa samtso kobona pala uto Santia atina pala DR na hone rakobona iphepho bukuma inoko bikwa matikwa na musi udo rotora bukuma pala vunda Free State Machelo lichicha atina the temperatures to konya musi lichitaba pala Kronstadt na pala Sasolburg musi chirosa pala vunda la Northwest na hone rakobona mucho wa phepho chikubikwa pala drobona pala Potchefstroom atina pala Rustenburg mahikeng hone aiwa tsifasi
nahone dzi temperature fhedziha ḽi tshi ṱavha matshelo dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 23 kha ri ngo sedza fhaḽa Bloemhof nahone ri khou vhona mutsho wa phepho u tshi khou vhigwa madekwana a ṋamusi fhedziha Taung a tsini hafhaḽa Vryburg madekwana a ṋamusi ndi mutsho wa phepho ni u khou vhigwa hafhu Tosca hone aiwa ḽi ḓo ri tshi ita maṱavhelo dzi temperature dza gonya dza swika fhaḽa kha 24 musi ri na fhaḽa Ottosdal nahone ri khou vhona mutsho wa phepho u tshi khou vhigwa madekwana a ṋamusi fhedziha na ḽone ḽi tshi ita maṱavhelo ḓo dudela fhedziha ndi mutsho wa phepho ngo tou angaredza une wa khou vhigwa kha ḽoṱhe heḽino ndi kombakomba kha vhe madekwana vhuḓi